Салям алейкум, дослар. Верховний суд Росії визнав законним заборону Меджлісу і визнання його екстремістською організацією. Воспользуются теперь этим запретом и объявлением экстремистской организации власти Крыма для того, чтобы уже начинать персональное уголовное преследование. Його в окупованому Криму у 2021 році посадили за ґрати, фактично за те, що в Києві був на саміті зі світовими лідерами. Але обставили російські слідчі так, ніби Наріман – диверсант. Сербест Украинаға Нариман Джилял қайтты. Руслар Меджлис рейс муавинны Красноярстаки апысханеде тутайдылар. Оны ве дайки бізім ватандашымызны қардашлар Азиз ве Асан Ахтемовларны сахте диверсияда қабатладылар. Санкидерсін олар Қырымда газ бурасыны патладылар. Қырым мұсафирлері Джилялға 17 сене, Ахтемовларға 13 ве 15 сене берділер. Енді олар 3 сене апысханеде бұлуналар, ләкин Украина Нариман Джилялны қайтарып oldu. Şimdi o ailesinden beraber Kiyev'de buluna. Umudunuzunu joymanız, bir saniye de joymanız. Buna bakınız, ne de olsa men çıktım. Ve men öyle bir duyam, bu 5 yıl açılmayan kapı biraz öyle az olsa da açıldı. İnşallah bu kapıdan kalganları da çıkarlar. Ben özüm vazifemni hiç unutmam çünkü bu halkımız tarafından bir mandattır. Onun için elbette halkımızı temsil etmeye, onun menfaatlarını korçalamaya ben daima devam ederim. Кто мы, крымские татары или Кырымлы? Kırım'da vatandaşlarımız milletimizin Kırım Tatar adını korçalamak için topladılar. Hocalar, alimler, ekspertler ve dikkat Kazan Tatarlarının üniversitet temsilcileri Tatar sözünü etnonimden yok etmemek için kureş eteler. Крым татар ады, Просто татар. ингilizce крамен татар, Просто татар. И крымские татары в отношении к крымским татарам. да, урусча крымские татары. Просто татар. Татар. Крымские татары. Я да французя татар де Крыме. Просто татар. Татар. Термин татар. Татар. Крымские татары. Крымские татары. Крымские татары. Просто татар. Стоит отметить, что доклады сторонников этнонима Кырымлы на конференции не прозвучали. Не прозвучали. Даже цыпленка должен резать мясник, yazarlar belli bir Telegram kanalında. Ne için ve nege sorasаңыз, çünkü deyler siyasetçiler, cemaatçılar ve jurnalistler mında öz iseni koşmamak gerek. Lakin tamam bu mevzuda jurnalistler öz burunçuklarını ne için birinci sıralarda soqa alada belli değil. Endiden soň vaziyet bayağı deňişdi ve sen maňa mutlaka inanmak gereksin. Lakin maňa göre etnonim yani milletimizin ismi alada yaxşı bir mevzu olup kala, çünkü bunda bizler nerede olsak da koşulamız. Ні те, ні інше. Я взагалі за третю думку. Яку? Кырым. Просто назва Кырым. Kırım'da yanı klipler konkursu devam etmekte. Karadeniz premiyası. Para mükafatı yarım milyon. Olar Kremyan Tatars meydanında çıkarıla. Men ise videosuz yani klipsiz muzikаны taptım. Нормальный диски поставь да. Bizim muzika tek toylarda kazana dep aytasız. Endi yanı seviyege çıktık. Dev Brand ve Şeker Kafe için yazıla da yerler. Siran 762 ve Fatma Cipar Dev magazini için o sirini hazırladı. Cemdin ise Şeker Kafe adına mı, için mi ama o sirini yazdı. Cebimde money, para, yıldıray araba, kara. Şeker yanında duram, seni beklep çiçek kolda. Şu kızlar bana baka, storiesler yapa yapa. Yani casting yapacağım, eğer menen olmazsam. La 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 la, sen sözlerim yalan. Na 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 na, Maşallah hip-hop artistlerimizge, lakin böyle sözlerini şaşmalagan nevbetteki DJ'ge aytmam. Ayıp, maskaralık.
матулық ве клоунлық, диджей, шашмалайзер ве оның альбомы. Aç bakayım Ali Baba ne dedi? Aç bakayım Ali Baba ne dedi? Aç bakayım Ali Baba ne dedi? Hey Şamay gel yap. Взял вот этот и диджейский вариант сделал из какого-то стиля музыки. Бізім қартларымыз так не делали. Я за эксперименты, за творчество, но только чтобы не теряли идентичность. Язым менің инстаграм аккаунтыма ве абуне олын жематха ве көрішкенже.